ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان صاد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارک آدیا موینگش نفی کدو روی پیشکش کردن برنامه هوا ایوارا بادینان بینران وقتی نزانن کو ایوارا بادینان الروجان انتی تا پیشکش کردن امراد بین میوان داری کسانه که چند کسانه بو اکل ویری گفتگو اک بیتکرن چاو گفتگو یا گریدای به پروژه و یا جیا گریدای به زان و زانیاری میوان میان میوان میان روشه بو بتر خدمت کردن هوا این زور برایس افروک امرا بین میوان داریا دو برادر دو مامۆستایان زۆر هێژە ئەوژی کاک ئەحمەد یاسین ڕۆژنامەوان و هەروەسا کاک ئیڤان زێباری نویسەر بابەتی مێ ئەڤروکە ئانەیە خودی دێت گەلڤان هەردوو بە ڕێزان ئەو بیتن کامەل هەرێما کوردستانیان بژین کورد بگشتی مەچە جوورێ ڕاگەهاندنێت بێتن من ڕاگەهاندنێکە چاوات بێتن کو حتى ئەم بۆ جیهانی بینە نیاسین خەلکێک مەپنیاسیت ڕاگەهاندنە مەگەهشتیە کیش ئاستیم ئەڤروکە ڕاگەهاندنت پلێن هەری بەرزدا تێتە هەژمارتن ئەم وەکو کورد بۆ ڕاگەهاندنێت کیش ئاستی داینە ئەف دەمێ لەزێ مەچەوە بخوب کارئینە مەشیایە وەکی وڵاتێن پێشکەفتی بخوب کاربینین یانژی هێشتا هەرێما کوردستانێ پێنگاوێن باشتر پێدوێن حتا ئەم ژوەکی وان وڵاتە لێبین ئەوێن کوت بێژن بوارێ ڕاگەهاندنێدا وڵاتێن هەری باشن ئەف پرسیارە و چەندین پرسیارێن دیێن وەکیڤە دێتگەل هەردوو مامۆستایان بەڕێ سێدا گفتوگوکردن هینین هێژاژی شێنپڕیاوان ژمارەوێن سەر شاشەمە دیار هین پەیوەندی مەبکەن سەبارەت بابەتی هەر پرسیارە هەوابی دیگەیتە هەردوو بەڕێزان هەردوو مامۆستایان بەڕێز کاک ئەحمەد کاک ئیڤان هین سەر و سەرچەڤاتن ئەڤروو بۆ ئێوارە باد زۆر سوپاس زۆر سوپاس ئەزێ عنوانێ بەرنامەی کەمە پرسیار بۆ هەوە هەردووکە کاک ئەحمەد ئەزیش جانابێتە دەست پێ بکەم ما الهەرێما کوردستانی چ جوورێکی ڕاگەهاندنێ بێت کو ئەم بژین ئەvە درستە ئەvە بۆ مەیە بله زۆر سپاس بۆ هەوە داخوازە سەرکەوتنی بەڕۆمی دەخوازم برا تزانی مەسەلا کامە چ جۆرە ڕاگەهاندنێ دەوێت رأيي من هر سردمكي يعني ظروف انقلادان تحكمت مدد كان كما تجور راجي هاندنيت يعني امنا شيء بيجين ما افجور راجي هاندنيت وفيت امثال بيجين حتى يعني قناغ دهاتي جدا هر قناغه كي هر كودانه كي شتت خازيد و راجي هاندن كتو ويشوي يعني كو بگنجید بوی واقعي انوي كوداني تو پیشکشکی بو نمونه يعني حتى بري سردانه مثلا سردمت شورا شده ما به تیوی جورا را گهاندنه که بو وکونه تواکر تکن بحث که بو ما وکو کرد هلبت بسیارات جوه بو ما وکو کرد یعنی وان سردما دا گله گرنگ بو ما پیامک را گهاندنه با جاره بس هما پیوا کرد حال با بالاف کردن سراسی گوه خلکی هما بس پیوا کرد گهج با گوه خلکی اوه بو ما زورا گرنگ بو حال با بالاف کردن زورا گرنگ بو اوه او قناغ وسط خواست مثلا اگر تو به پیشی سردانه پیشی یعنی هدی بر بلافونا دزگت رانگن ام دی سوپتی وی قناغ کدیمون کم و کو پیگه خو یعنی و کو کرد خود دین نیاسین همی لایکی دا بخارکی کی بیانی بخارکی کش در و کاپیگه هم چیه و کو کرد و رقع جغرافی دا کو ام سرجین اول گله کا گرنگ بو ما يعني يشمل حتى رادك باش ما افغان غش در باسكري سراسري جهان سراس ولات انزله سراس جواكي دولتي اما کو کرد کو نتا کرد کو گله کردستان بشوکی گشتي هاتی نه برنیاس کردن راستی يعني خلق گشت یوی باری کو کرجی نتاوکن کرجی يعني رقعه کا جغرافی جن کرجی يعني بدویت آینده دا مافو امتیازات خواه بر و حتی دومای اول جاری بابت گیری که وقتا وی قناقه اوش مخواست یاش می و تراده که باش هات یکره خالدی بنمونه که ام بحث نو که بکن نو که ام قناقه که دا مطرسیات تروری سرم گروه تروری هریشت کنه سر ما پرسانه يعني شبكي گشتید اگه تو سکه نقش روشلاتان آوین برای گوران کاری بچید آوه شمد خوازید که بوی قناقه هم چه را گاندنه يعني چه پیشکش که تصور من بو قناغانو که بدیوه وکو را گهاندن ام بری هر تشتکی دجاتیا و پلا تیرور بگین یا کو هر شوا شبکه درندانه و اگجار دجوار تیتا سر هر ما پرسانه اوه زورا گرنگه ام شیل مواجهه و بگین شری بگین برای را گهاندنه بو دجاتی که نوان گروپ تیروریستی و جال بر هر نوه که هبن هر وصاجی ام بشین خوراگیری خود را دیار بگین ام بشین مثلا اکرزی خود نودا دیار بگین تصور من بو قناغ جاری و قراغی هندن معود زور باش کاکیوان جنابێتە چ بوو چوون هەیە کومەل هەرێما کوردستانی چ جوورێکی ڕاگەهاندنی پێتڤە ئەڤروکە سپاس بو وێدیداری سپاس بو بەدینان سات رأيي من شخصي اس
موضوعي جهة كادية بينم زاوية كادية بينم ملتي كرتي في مرحلة دركتي يعني كو خبدة ياسين وأسابما كاك احمد بيجتن او وقتك بو أو ما وقتك خدان بو. ياسين وما خدمته وقتي بدرسته او وقت ما يعني خدمتي هاتي كرن برايي مني شخصي از بيجم ملتي كرد محتاجي روجنامه كا شورشگيريه يعني ام بيجم بعربيه صحافه ثوريه ما قصدش يعني في موضوعي قال لك تفاصيلات يعني بس ما قصدش صحافه ثوريه ام محتاجين في صحافه بعالم ديار كاين ام جادت ما بطولات ما تاريخ في ملتي ومطالبات خو في صحافه دا بيجي يعني يعني وقت بيجي الامه الكرديه جاهشت وي وقتي يا اخوي اثبات كلي يعني بنيات بري بنيات خوي داناي تنافي عرديده بيجي عم بزفرينا بيشتو بزفرين تفاصيلات بسيطه عم بيجي نا رايي من مرحله كا مازن امنو كداس بيبكين صحافه كا بقوه يا ثوري يا شورش جيرانه مروف يعني طرح كتن قارئك مروف توعيه وشيكتن وعي وادراكي شيكتن كو اف ملتا تاريخها هي امجادت هين بطولات هين وسر هندراجي بو خلكي ديار كان كو ام كرد يتشتكين بس تنابيني افروكا الجيهاني او روجايا تشويكو بيجن ام اذا بوين خلك افروكا سحت كتا چه سحت كتي كازدي چبم صباحي سحت كتا مستقبلي نا سحت كتا رابردوي از دي بيج متبلي بابيري من فلان بو وبابي من فلان بو بس دي بسيار التهي تكرن بلبل عبد الله ايفان زيباري احمد ياسين تو چه تشتي تو کی تو دشی چکی چند فرم افروکا ام بيجين امين اخر ادي چلوي كم يا چوي چو چیا باش بي چیا خرابيتن وقت خوب بوران دو چو وقتك بياتا دجين چند تو نابيني ام بيد ويهندينه كو ام تعريفا خوب كين كو دي صباحي اس چكم بري خوب دي زاني تشتي جان بينما وصحفيا كتابة ده اف اختلافات ده هي يعني هريك رأيك هي هريك بوچونك هي يعني بظنم از دائما بنظرك يعني ثوري بري خدام امور فات تشتادا از دائما دي بيجم يعني اساس الصحافه ده فيت از بيجم اس افابم يعني تاريخك مشرف يا اخويا اصلي از بو عالمك نشر كم ده عالمك بخينيتن جيلك واعي اس شيكم اف جيلي واعي دي فكره صحافه ثوريه بيتن صحافه ثوري او صحافه او تو صناعه مجتمع جديد صناعه مجتمع ثوري تشيكي برايي من اساس يعني صحافه شورشگيريه ثوريه تظني جدي تاريخ اخوه بريجي بيجين وتاريخ اخوه انه كيجي دي بيجين كما يوكلي ديجي ارهابي وديجي يعني عدا ديجي ملت ملتي كرد زور باش كاك احمد ازباري ما بس من دو تعقيب بگیر صراحنا کا گیوانی یعنی شورش امروز کد کا گیوان یعنی شورش دل سر کی هي تكرن ودي بوچي هي تكرن يعني شورش وكي کا گیوان بحث جورتين تا شورش چکداری ای راست اوجی وكي بحث کد رکانیویسینی جی جاران شورش نکردن لی بس تو دی شورش بوچکی شورش تو دی که تو موافق خوب دست ببینی امتیازات خوب دست ببینی شورش دل سر سیستمی که شورش دل سر گهرین واقعی که بسیار اول حالات در باز بودیم محتاجی با شورشانی نه من محتاجی دجاتی کرنه هی نو که نب شورشه ام شورش ال سر گروپ تیروریسینا گین ام د دجاتی سر گین زور باش اول گلگا گینگه بومن نو که ام تو قناقه دا ام بشین مواجهه و پلا ارهاب بگین اول گلگا مهمه همیشه و براگاندنه بنویسینه بشعره بچیروکه همی یعنی شناحیا فکری و شناحیا يعني أبا زورا جرينجر تصارون بو قناغه زور جنابتك قلتي رخصات بيتن درست انا سيدة احمد خو جاوب افتش تقولي قلتي ام محتاجي هندينا دجاتيا تيرو لبكي هذا يعني لب موضوعيه اقول الصحافه ثوريه ناجحه تشيكر اوتوماتيكيا تدير ضدي في موجه ارهابي تدير تحديك بسيار اولا هكر ما روجنامه وانیکا وصا چیکر او کو ام دجی و هزرو بیرا راستین او يكون افروکا هیرش کنه سر حریم کردستانی ام بچه زمان یعنی بکیش نویسین ام دجی و راستین کردی کو ام دجی تیرورینه عربی وکی کو کاک ایوانت نویسید ام چوا بنویسین کو اف تیرورت مبگهید بله ام اوینه و ام دجی هوینه عربی بنویسین کردی بنویسین هر زمانه کی دی بنویسین ام دی چوا به فکر کوین هر دو سر متفق ام دی جواب رازین ام به فکری بگهین اب خود زانی مثلا ادبیات دا نویسینی جدا زمان نبیده یعنی اشکال کامازن
که چواشتت خواهید یعنی چو یعنی بوده گرنگه چو تو بینی پتر دکاتی کرنه که بس برانبری مروی اوی دجاتی مروی که ببوره کاک احمد کس اونینه کو زمانی کردی بی تو دجاتی مروی کرد امید بینین که زمانه امید بینین یعنی زمان جورا جور هنه عربه ترکیه فارسه غیر زمانه هم سینه نظام میکیره همیه واقعی کنگوی دجاتی هم ده هم چه دجاتی واقعی بجین کاک بلبل بو سروی بسیاره روزنامه کردستان 1898 درکتی قاهره او روزنامه که کردیه کس نشد این کارا کرد سر چه اساسا بیشتر روزنامه کردستان روزنامه که کردیه ما نویتن دک بنا ما هبم بله سه چهار خاله که تین خاله که لازم استافتی دا شول کرد کرد بن فعلا کردن استافتی دا شول کردی دوام متلقی و ورگیری و کرد بید پیام که کردی بید و سنه درات تو چی وان یعنی که امسال خاله پیام راسین تو چی پیامی مثلا پرویکاوی روزنامه گهینه دجمنت خوشی روزنامه کردستانه که تو سحکه اگر تو زمانی که مشکلاتی دا زمان کردی بتنه نبوده زمان عثمانی جیده دا بود زمان عربی جنده جاته دا بود او ترکیانو که بس بو چی زمان ترکی اتکرات توی روزنامه دا غیر دا تو پیام خوب و کرد بگهینه دجمنت خوب که اوجی سلطان و امپراتور دولت عثمانی بود تو پرویکاوی روزنامه بگهینه پیام خوب بگهینه که چه يعني تدوير تو بجيني ويدجمني يعني تو دي شرايوي كي فكريا تو دي دخازيت خود دا آرستگی تو دي كات تدوير چه بيجي يعني وكو پیام بس زمانه كي ديدگانه بو چي پی زماني نويسا داو تيبگهن تمام داو تيبگهن اگر تب زمان كردي نويسا و احتمال لويسا دمي و تا تب بالاف كرن جي لوی امپراتوری تا بالاف کردن و دیگهش بردست و فعلا تا خواندن چون که عثمانی تا نویسن بس که وقت زمان نبیده مشکله که چاش داد خوازید یعنی جارانه اگر و کردیزانی با حتما من ابوارینی نمیقدام مذهب درخانی آن صافت به روزنامه داشور کرد زمان بوچی زمان مثلا انگلیسی نتاده نویسیم زمان سنی نتاده نویسیم بس بی زمانی تاده نویسین او زمان اوت دیگه که وقت زمان نبیده مشکلات وی بابت بس بو اویکو ورگریتو تایبت اویکو تفیت نامه کی بو دجی اوی فرق اویکو دجاتیات کرد بوی فرق اوی دجاتیات کرد آخر تو دی چه بوی کردی نویسی حتی کو اوت تدگید خیر تو ویتن توجهات ابو منه از عرب منمونه آخر ویتو بوم بعربی بنویسی حتی از تبقهم تأكيد وصحيح اجيت قلت انا لازم اوصبي يعني بجمده كتشوش تخازيتو انا كم بباشر نو كم زاني بونمونه مثل يا جير كنترولا داعش برانيا زمان عربي تاون خلقي مثل ده هي عربي تاون تو تشوفي قبل بونمونه هرچ نميت ازگي كي راديو كي توجيه كي بو دوري كو زمان عربي بي پیام خود دارسته که نداتی خب گینی خلقی مثل يعني تایبت بو وی قناغه کو يعني امشین بجین يعني زنگا رزگار کرنا و نزیگ بو کو زور گرنگا زور نزیگ بو تو محتاجی تو وی پیام توعیه بو خلقی وی چه که شریدا کو چه بهتر کرن اگراتو يعني کار بو آزاد کرنا آن رزگار کرنا مثلات کرن اگر يعني تو دی چی که تو وی زمانی واد گل و باوی تمام و تمام دم داب زمان ور کرا تروریستی جی تو پی زمانی جی يعني تيب جهيني ما بسام بيبه بجال فري چه كاچاش داد خازید و تو بی احتمالا ما بباش يعني زمان کردی ببیت زمانه که جهانی سراسری دنیا خلق همي جهانی تيب جهید بس جاری بو به قناق وی شکلیه تو مجبوری وصاش داد خازید تو زمانی واد گل باوی ام دیو هر دو پیوندی آورگیم وگرنه و تمامی اوین خان ایوار باش ایوارت باش سر خوش سرچاوید زور سپاس ممنونیتم فرما خیرات نام پانی تجسیم زور سپاس راستی که بربر من روز که رازهاندن تایبتی رازهاندن کردی بله خود سرکشی راستی نه بیشتر که رازهاندن نگیریم چون هر رازهاندن نگیریم کردی ابومه هر گرینگه بس هندک رازهاندن نافمده تایبتی چه بجردی چه پیامیر بی هر کسی به خود شخصی خود حزب خواه هندک راگهاندن سرکشی و سر نخوشی و دل نخوشی و بحالات یا باش تایبتی باشیری کردستانی تگیری دو نفر دیتون هر شبه کنال که آسمانی رولی سه نفر دیتون هر که هاوی دیتی هر که هاوی دیتی برای که
هر پارلمانتارێکی ویزیتەیەکی ئەوەشن ئەیسەر کرداتی این جنابێتت بید ڕاگەاندن مادەم حزبیە خزمەتە دووزە کورت نەکردیە هەموو دێڵێ نگمە خراپی دەوروبەرێمە هەموو دژمنێمە ئەم هەموو ڕاگەاندن کار ئام بکەن دەوروبەر هەموو دژمنێمە تایبەتی بەڕێزەری ڕاگەاندنە دەبی نسیحەت لە میوانی چیتن ڕاگەاندنێ میوان تبی دەستێکی بێژیتن هەموو نورا بپارێزن هەموو شتێک ناتەگرنێ بەس ئەم کورد خۆ دژمنەیەکی مرا زۆر باش زۆر سوپاس بوو تاڤین خان بوو چوونەتە گەشت دیگەینمە هەردوو بەڕێزە کاک محەممەد تێڤەر باش کاک محەممەد کاک محەممەد الو باشی برا کاک محەممەد الو کەرەم کە برا کەرەم کە بچە خودیری وێ سەرچاوت من زۆر سوپاس بله محمد رسول قلت يا خالد بخير السلام عليكم طيبات احمد ياسين شباب ما سري من سرچاوت من فرمو برا جلس صبي والله از مقدار برنامج که سر گاندنه بله مش عندك بسيارة راستی کەرەم کە سەرچاوە هكذا بری خود ما راگاندنا ما جه داخل راگاندنا بس هریشی كتبت من ندی که راگاندنا هیچ تا پیامت کار یعنی پیامت کار درست گاند یا خلقی ما هذا ایک سرام لیک با جناب هر دو بله سرام ندوی ابی هکر صارت حشتي انا حشتي صارت حاطط حتى وكيز جيب دنك كي كردي كاش عالمك بيشوت بي بس بيقول في بوينا هندس جيت انا قاندني هندس جيت اعطينا باكرين سر ما كنت ثاني باور بكن يعني المفروض يكون دوريا كيك تبدوريا كينا قتن اسمك بيشمرجك قالك جار مديت يا هذا سايدات هذا تلفزيون قاعد يوري يا قلتي هندت لي 11 كشتين انا هندت لها وبعد خدي شيء غاد عندنا قاعد التلفزيون قاعد كثير اخبار لما از خود بيجم كم كم شريت لي 11 كبرابري ترين دشمن باك بيقول غاد عندنا ماشي يا ولا بيقول كي ايدو كدوس كان حضرتك يا كدوس كان والقيامه كون صمد بين خالتي ما بيشاد بي عند جوجر بسيره من از جوجر كيش دزگه قيامه دزگه هنيتا بله زۆر سوپاس بوده کاک محەممەد مامۆستا ئەڤین خان و ئەس باوەریمە زۆرش برادەراشی بێ پرسیارێتکەن هەکەر بلا بۆ کاک ئیڤانی بی پاشی توژی ئێضافەیەکی بەس بس يادي من يادي بدنا بس عربي وكردي يعني تقابيدي راستي زمان نظام اسقد متابعة تجربة خويا شخصية من ببورة من ذات بو بينارشي بيجم كو كاك إيفان هب عربيت نویسینی توی همین عربینا مجی بر هندی میوان کریه که امزانین کا بوکیت نویسی تو پیاماوی چواد گهید و چند پیامه کا کارتی کرد زانی زمان دایک زمان کردی از اعتزاز بید کم اول تشتکی ثابته از بیجیت نویسم بس زمان عربی زانی تحدیه اراده قوته تو خود دیار کی بود دشمنی که تو بلغتاویت آغوی تو بلغتاویت نویسی و يعني انتصارك قالك امازنها نشأتهم تربيتهم يعني ثقافتهم بالناف مال عربي رابويا والله مدى عمامي كي يبقى عربي بنفسهم بس مستمر باش عربي بنفسهم دفمن لغات عربي تشكا سلاحه تلقى الدجمني خو باوي تلقى الهوالي باوي تلقى النياري باوي هر كسكي بيدن تلقى الباوي قالك اخوشا وقتي اسود نفسركي كرت از وا جريده عراقي دا وا جريده عربي دا وا سايتتونت عربي دا اتنفسم از بينم اس نوفي متني يتنافدا ككاتبك كرت يعني جهه فخر وشنازيه از بنوفي ملاتك يتاوم از دفاع حقوقش ملاتك يتكم دائما من نفسايا وكردك وكنفسركي كرت من خدمته في ملاتي كي يبني فيسيونتخو كهوزان كمقال كقصة كتشيروك دائما من نفسها لعلمي قالك نقد جيبو مهاتيه قالك نقد بمهاتي يعني قالك يقول يوم باشا هرب عربي تنفسي هم على الاقل عربي تشتكي مثلا سر افيني بنفسها سر عشقي بنفسها سر رياضي بنفسها تو هر لغات عربي استخدامك كي بودجات يا ما قالك كيف هم بتر زور باش ما مستا كاكيفان بعربي تنفسيد هم تشتيو عربينا كرده نفسينا ايبو كي حسبه بو ما كرده حسبه يانجي بو عربو حسبه تظني بس تعقيبك كويكيفان يعني اگر وصابيد مثلا تو بيجي سركفتنا امر في زمان عربي من قلت عندك جرى حالات خاصي قردانك خاصي تو بي زمان بنويسي
بيت وقت بيت في بيتن همي كرديت كو افرو كاب كردي تاخذن ونفسن وي وقت او جيب عربي بس بنفسن اگر وباخذ بي في بيتو بيت في نبي يعني ام بيجي نمدب عربي نفسينو بس سركفتنا بو ما يعني تحديه بو مثلا نتهوى عرب كو ام زماني وزوني نو ام قلبه لو ام زماني ود نفسين از برو وجي بينم هو ببره چونكه بيجا بوچي اگر بگو ام همي نویسر و روزنامه وان و ام بيجي نمدب في تحديه که اینا ما همي خو عربي نویسینو به عربي مواجه ناچي زمان خوش دست پاشی دومایی بیت نبیت تحدی بوانا بیت سرکفتن بو برای یالا الله پیشی سرلدان بزاو تا دیده کنیم که همچین زمان خود جاری پاکش کنیم مثلا و تعریف سر زمان مداتی حتی اون که جی کردم که دیدار دومایی که تو پیدا بچه‌وه آخونا گلکش من یعنی گلک پیوت عربیش دادم من نبود بله برندشی یعنی اگر کودان نخوازیشته پیتی وینا کرد اوه که دوه اوه که کیوان نویسید انا بيجم از قلنينم بس اوي دفت چه بيجيت يعني دفت چه بجهين بله يعني پیاموی چیه توی نویسینه ده اوه گلک مهمه ده چه پیام ها يعني اگر تو خدمت يعني مثلا زمان عربي تو خدمت ادبیات عربی که بابت گیدی اگر تو پریکا ادبی تو پیام که کردی بگهینه نتاو عرب اوه بابت گیدیه جا از حتی مضمون نویسینه نزانم از نزانم پیاموی تو نویسینه ده چیه آلمان جایی پیچیه نظام نشم حکمی سرده زور باش از دیو هر دو پیوندی آور گرم پاش دیو اگر نبود تمامی بله درست باشه درست کاک بارزان ایوار باش بله کاک بارزان فرمو کاک بارزان باشتر سرچاوید من دەست خۆش بۆ جناب دەست خۆش بۆ تەوەرەکەت پڕبەدڵ بەخێر نەخۆشەویستە دەکەم توش بۆ خوازم برای بەڕێزم زۆر سوپاس کاک بارزان پرسیارێکم بۆ ئەو برای بەڕێزە نارم لەبیر چۆوە وتی پەیامی ئێمە کاک ئەحمەد کاک ئیڤان من بەعکسەوەی ئەڵێم ئێمە ئەمڕۆ کە لە کوردستانەکە ئەبینین پێویستیان بە تورک و بە فارسە یان بە وڵاتێکی دەرەوەی کوردستانە هەیە بەڵێ من پرسیارەکەم بۆ ئەوەیە بەتاکید ڕائەکەین بۆ ئەو وڵاتە و ناچارنیش قسەکەین ئەگەر بە زمانی وانش نزانین ناچارین متەرجمێک لەگەڵ خۆمانە بین ئێمەشەکە بە زمانی خۆمانە قسە بکەین ئەوە پەیامێکە بۆ گەلی کووردا ینی کوردێک هەیە وجودی هەیە لەسەر ئەم ئەردایە زۆر بەداخەوە مامۆستایەکەی ترش بەڕێزم پرسیارێکی کردی دەبێت پێویستە کەناڵێکمان هەبێت کە کوردی بە جیهان بناسێنێت من زۆر بەداخەوە لە کوردستانی ئێمە ئەوەندە لە بەرژەوەندی حیزبەکانە ماشەڵا بەسەتان کەنالمان وجودی هەیە کەنالێکمان نییە ئەمڕۆکە كبكي ياسا وقانونك حكومة بومان درستي بكات ببي هيج جوازك لطرفي ام حزبه ام طرفي ام حزبه حكومة برياري لسر بدا لبناري قالوا خاكن كردايتيا وجودي هذا لهر ولاتي كابت يتر بزمانك خويا بيت يعني بهر زمانك كابت اما ناكيد بچيشا بلام زمانك خود سرشيا ودس خوش بو جنابتان ودس خوش زور سپاس بوده کاک بارزان کاک عبدالله فارباش اون استاودگار رأیاته بو بيجي زمان سرکیه تماما نشید بله کاک عبدالله فارباش زور سپاس زور سپاس کرم که کاک عبدالله بله البته باز عندنا كردين بله من دو سياسي هنا فرمو برا سيارة كي أريبو ترى عندنا كردية رز عندنا كراجينا أول خليجية كخليجنا تاري بزرع فرز عندنا تبياني بس بله هر أوا روی عندنا کوچه راجبینه عندنا كردي تبدأ تنحط بس تنصر أصلي جهاني پیش كذي تبغى كمالات جهاني تانتي بذكرهم بله چه بکاتن که حتی وکی راگهاندن بیانیین پیش کفتی لی بید زور سپاس بوده کاک عبدالله بله مامستا برادر کاک اوین جی خوشکا اوین بله ببوره ایکی شوا کاک بارزان جی ایکی شوا کو راگهاندن افرو کبوینه حزبی بسیار بوده بو لی پاشی ناور چه بو توی بسیاره ده بوشی راگهاندن همی بو حزبی مورکا حزبی پیو دیاره آخر تو عربی جی بنویسی هکر تو بسر بلانکی حزبی وکی کوتیتا گوتن یعنی مدح و کیفا هندک لانکی حزبی بتانه هیتن تو نشی پیاماتت ویتن تو بگهینی تو نشی او تشتی کو درس دلی خلقه که پیو بیتا و واقع تیدانینه هکر حزبی نبیتن راگهاندن هکر حزبی بیتن خو کیش زمان جی بیتن دشت کار تکرنا خوکت بري خودي كاك احمدي زاني بلا موضوع تعميم نبي تنسر همي نفسر وهمي روجنا مبانا وقتي موجودي بعربي بلا نغبكت نوف مذاهبيتن عربي بنفسيتن رساله بجهنا خلكي كيبياني
وكيدي بلا هنداي كردي بنويسم اري بس بدأ تمام يعني مثلا هدف بيتشي بوش يعني بوش تود دي ما هينا سر هدف دابزانن كردكي هي يتناف صاحدا زماني واد نويسي ايفان هكر حتى في قافي عرب نزانن كردكي هي يعني افصيرا حتى افتاريخ كتب بدست فيكي ما بو تشكري بري خب دي تاريخ عرب يا راب ويسرغط راسي وكبريائه او خدان او انه كسيدينه يما شو لبي بلا خبضان او كسي بيجا امت يعني نيبا شرن افك زاني كويس تبيت تشبيون تبيت تشبيون بينيفيسي هي ما بي اوا ما يعني امجي خلكين امجي مضمون النيفيسينيتش يعني نوفروكوفيتش يعني الشعر عاطفيه ان شعر كتبنا توكرت نيفيسينا بس ما شعر نتوي منيتين سر بشمريه من عربي مقاب عربي امنيتين وتهاتي خاري مقال منيتين يعني روزنامه وجوفارين عربي ده قالك لسه بالعكس قالك نقدامتي بينا دعوت انت ما تحط بشمرقات يا انت ما تحط كردات كي عرب ود بيجنا من عرب ود بيجنا انا نقدامت كان يعني نقدت قالك عجيب المتكان بيجنا من يعني حدك يا ما ظنتو اف مثلا وزير ماليه به شيار زيبار من بري 4 5 روجا كمان مقالك سر نفيسا من رأيي خودت دا قلت مقول بابا إنسانك يا وطنية يشول كيتن بو شعبك يشول كيتن نقد بمهاتن قال قد بيجنا من اگر زيباري نباتو ده هنده متحت ويكي قال قد بيجنا من اف مقالة نفيساي بلا هنده اشخاص ديجي تكربانه اشتكي ديجي هاي بيتن انا قد سربي بيتشم كنتو جي زيباري او جي زيباري فالك جي حق بيتن ومروف ام بيجين درجه الفيري ناقل بس بسياره من او بس ده هرجه ما جنابه هوا هر دوكا هكر راگه هاندن موركا حزبي بي و بيتن ما موركا حزبي بي و تو كيش زمانه بنبيسي تو دي چاوشي ناماخو گهيني بيتن قال دي بسياره تبكن هري برا ما فلان كسبتني راكر يكو تو مدحت بكي انتو بيجيويت بابوچي راكر قالك ديجي راكرن قالك تشتي ديجي چيبون مثلا اللي بيشندا تابوچي داكو كيلمان يعني ام بيجين باشيا فلان كاس يجي نكر هكر موركا حزبي بي و بيتن تو دي شي چكي بري خب دي صحافه حزبي وصحافه دي صحافه حريه مستقل ده مش فرق نينا مهم صحافه اس من بحثي خويا من بحثي كاتبيه اويتي دات نفيسي زور هيا ناو بين الصحافه حزبي ده والصحافه آزادي ده هكر ما آزاد هبيت كردستان هكر ما هبيت انا فرقه يعني هريك تفاصيل تخيتين بس دفن ككاتب كأزمة بحثي تجربه خويا اس كاتبك يحرم صحفيك يحرم هر جهتك صحفي هبيتن من ازدي تدان نفيسم رموزة أمتا كردي رموزة ملتي كردي تاريخ ملتي كردي أزين فيسم وكيدي مشولة بأحزابه وما أحزابه وفلاني 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 نينا أسوأ كرد دين فيسم دا ديار كان بو خلقكي كو ناف كردا دا ناف ملتي كردا جحيلتين كاتبتين نفيسرتين وزنوانتين تواعينا تمدركن يعني أو ثقافتها هي كوشين تحديات كانت همي مجالات هذا كاك احمد جنابت يعني شو فرق بين بهردو صحافه ما يمرف زور باش كاك احمد هكر راگهان دنی مورکا حزبی پی و دیار بید و از بهاری مبروک الهریما کردستانی جناب تجی راگهان دن کارو ما هم مستحق بريزي يعني هكر موركا حزبي پی و دیار بید چه زمانه بیتن ویسین دی خدمتا که کتشوی تخا حزبی زیاده تر او نشد كوكي فان جاب زحمته تو بشي موركا حزبي او تو بيجي يا هي ماني ما قلت يعني برانيو بيجي برانيو راغاندنا ما يشوي گشتي وما في وانا حساب جيجا بلاستي ام نشين يعني ما في واكيم كاين چونكي ما في حزبك سياسيه وخدان دسالاته وخدان قاعده خوي جمهوريه وحقه دزگیت راگاندن هبن و حقه پیرا پروگرام خوب پیرا که دزگی راگاندن بالاف کرد داکو قاعده خوی جمهوری پی برفرکت طبیعی حقیقی وای مشروع هم نشین بجینه بس آیا تو وکو کاتبه کان تو وکو میدیا کاره کان کاتو وکو چه یعنی تو دا کار که تو دیشی او تدوید دیش ایدئولوژی حزبی دیش فکرای حزبی تقدیم که تو نشی حتما تو نشی دی چه با تقدیم که یعنی چه فرق نینه فرقش عادی حتی آسمانیای تو دی مثلا رنگ بگو سایت که یه ناو سربه خواهد چند من باری پیشینینه هر دسته که پشت رای چونکی دستگاه راگاندن امزانین یعنی تمویل که اجار مازم بود وید اگر اف دستل پشت نمن پراسی نشن بردامی بدن خو بس اگر هاتو تو حتی ناوی که سربه خوشی تشتگی ببینی مؤسسه که آن مثلا ناوی که اهلی آن نظانم چه يعني احتمالات تو بترفشي نفس تريد ورجري كوتش كانالك دي حزبية الصرف وهم فعلا معلن بشتاس كانالك حزبية من سلفلان في حزبية
يعني دي چاو تو دي شي پیام خوب درسی توی دا گهینی تو زور نشی باش هم تعقیبك بكرت هاي كرت بله. چونكو مادة من بري بس كرت بله بري خب دي ازوتا تشتكي بيجم يعني مختلفة من الجال جريدة الحقيقة مش هو الكلية جريدة بسبب لا يعني بارتي بها بله من مقال تدا نفيساينا ومن نفس حالة داجي بري وداجي من مقال فريكلينا من نفيساينا جال موقع بي كي ميديا يي كتيب عربي بزفر ارشيفي بزفر تاريخي نفيسانت من بري خب دي تدا بري خب دي خرب بحثي ملتي كردة بحثي شعب كردة بحثي تاريخية بحثي عظماء بحثي يعني امجاد مية يعني من زوني صدا بس بابا يعني من دام تكو وكسي جينا قلت يا من بري تبشما بري بله كاي فان ما بس من فريتش اوا تلفزيون اگه گريدا يكت اجتماعي كردستان زور جان تو شي مثلا هندك رموزيت يكت اجتماعي كردستانيان فيري دا بيشيل كي بيرو برنامج و تو فيري دا بيشيل كي اوا اي بله و تو شي مثلا تو معجبی کسی که رمزگی که اجتماعی کردستان تو شی گوتاره که سرنویسی چیت دزگاه یا گرت اسلامی کردستان دا بالا خیر تو نشی امی وید بیشی بله بله امی وید بیشی جا قصدمت بسيار الفيري أوا ما مصطلح بسيار الفيري أوا ببورة تحقيق خلاص لا بس ثانية بله قصدي من شيء قصدي من جهات حزبي تجارة نقول يمن ورا بنفيس أو بمن دائما ريكي دنا مروفي تدا بنفيس بعربي زور باشه بس نلویری ما بجین نقداوی بیتا کنن نوا به حزب ده هکر سر بخو هبیت النقد هم یادی هتا کنن هر چه که بسیار الفيري أوا الدمکی دا کو دزگان راگهاندنی بلکو ایک جی بیتن او جی گهداری بیتن هر کس نزانید که تاخ بیتن زور شریم بو والبندستاجی بو زور شریم بو بسیارت بیجیتن ایکش برادرا بو چی وگاوه حسا زور بوینه لمنه به سحکینه ایکش و خو ایکش وانه اونینه که بو دوزا کردیان ام بیشین بو ریکا راستقینه ها کرد کار بکتن هکر دستکل پش نبید یان جی ایلا اون مای نبده بو لیبیت ایکود و هکر چه زمان جی بید ام دی برسوا بش بحوا هر دو هرگین هر دو لازم برسودن لی پشتینه ها بره گرمه من بینرم پشتینه ها بره مزگینی کنی جه کمپانیا امستردام هر حوالاتی که موبایل که جوری امستردام بیوان بکرید دی موبایل که دی S1 یان S2 وکو دیاری ورگرید هر موبایل که یان اکسسوارات کل دفمه بهت کرین دی ناوی چیتت بشکشانی دا دیاری جی 20 موبایل جه مارکا امستردام بیوان ترومبیلا که کارست یا مدل 2016 یا خیزانیه دم جوانی بشکشانی دست بیکا سالانیه ویدلی ویج دست خونه که قصد کمپانیا امستردام بکه خارنگها گلی افریقی ادناف سقای که جوانو هین خارنگها گلی افریقی و بریوبریا کنی بخیر هات نوات کرد خارنت ناف خویو بیانی ماسی بیکل هلیون بکا کلکن فستقا برخی حشاندی مریشکا سرپلاو طنیری ودگل چندین خارنت تایبت اب خارنگه هیوه شریناهی اجهمی جورا خارنگه ها گلی افریقی کافه خارنگه جهن تایبت بو داوت و شهیانا ودگل جهن تایبت بو خیزانا خارنگه هاوین و زوستانا یا وکریه خارنگه ها گلی افریقی دهوت گلی افریقی موبایل 0705 354 44 44 0705 420 18 88 خارنگه ها گلی افریقی بو ریکلام کرنه لی کانال بادینان سات پیوندی وان جمران بگن فقرانه ما بود تمامی کاک احمد وکیکو ما گویی بسیارت بیشتن السر وقتين برينو كوكيكو كاكيفانت بيجيتن يعني سر وقتين ميجوا كردا وبري
بلکو دزگاه که راگهاندنی هبا رادیو نکان حتی دیمای پیوا مروی خوگرد با حتی روزنامه که گشت و گلک بکیف مرو بالهیویه بو رادیو نوی سر ملیوی گوه خود دایم و باوریشی گلک بکر لی افرو که زوریا دزگاه راگهاندنی و زوریا زمان تیداشی یعنی حتی زاراوین اتناوا دزگین کردی دا بو چیوانه کلیه کو خدمت ملت کرد بدرستاهی بیت کرن تنی بوینه هم افتشتک و هفرکی آی کو دو بیت کرن تزانی بسیار چه دیده برسدان یعنی نه بس کانال راگهاندنی و دست پیکا ما نبون یعنی ما افتشت ندید بو هر شيء که تو نبینی و بیت نافته دا و تو زانی با خدمت ها گشتیه دفته اشری می تو دیت کیف بی تو دی مطابعه که اکجار باشه سرکی پشتی سرلدانه یکم کانال وبوینی راگهاندنی چه تلویزیون با رادیو یک با تلویزیون لوکال با مثلا روزنامه یک با مجال کیف بیتا تو یعنی مشوق ما استقبالت کرو ام ماین لیویه و حتی دو ماهیه چونکی ما برینو که ندید بو نفتشته تشته که نی بو ما بونمونه موبایل وقتی آتینه ناف مدال دست بگی یا شیرین بول دفمه و اوه و مچاوی خود دای و هم یاد کرد کالوخ کادا و نزا چلیت کرد نه بسای وگاوه تدریجی او شیرینی نما یعنی چی که مشه بو بربالا بو بجا یا راگهاندنی یعنی وکی مگود یده مثلا احزاب نما فیها بخوفه کرن مدوه منه ویده جماره وزیده بی چینکه جماره احزاب وزیده جماره کانال راگهاندنیش دیزیده بی و از دیار دکا ساخلم بینم ها یعنی نه دیار دکا نه ساخلمه هندی ما کانال که راگهاندنی هبید باشه خراب نینه بس بسیار اوه وکی تا گودی ام چوا پیامه که خطابه که ایگرتی تو راگهاندنی دا درست کن ام چوا بشین بیگ و دینه کار کرن وان دزگید راگهاندنی با خدمتا گلو نتوا کرد اوه بابت اکیدیه اوه گرنگ قضام اجبر هنده یعنی کرد از شم برسوا بسیاری بدم چینکی اما گشتی آریشا ملهرم کردستانه گشتی بدید نامن چونکی ما برجواندی و حزباتی یا مصر لیکریش برجواندی و ملتیش برجواندی و ولاتی بشویگی گشتی ام توشی واجوره مشکل دستی روزنامه وانا دستی هری برس نبود ویری دا بود چه روزنامه وان روزه که او نبونه که هفرکی ها به چندی بکن وصا او زمینه نینه دید کری دا به هفرکی که یعنی ام همی روزنامه وانین ام همی دزگید راگهاندنی دا کار کنیم بس ام همیشی گری دای وان ایدئولوژی نه اوت کوان دزگاه دانه تمام يعني اوه شکل دانینه جبرنده تو نه یه وکیلی یعنی تو هری تو یگیری دا یعنی تو نشی همی تشتاب بکی اوه تو تخازی لازمه تو چوی اطاری نده که چینکی میگوید یه ما برجواندی و حزبی یا گلک برسکری بلندتر لیکریش برجواندی نتواتیش برجواندی پلاستیجیت ولاتیش برجواندی گلی و کملت جبرنده هم تو شیفانیش کلا اگر نه کش کانال راگهاندنی هیا يعني تهميش كات حزب خو كو جريدوي حزبه سر برجواندي نتواتي باويت و برجواندي ولاد باريزي و برجواندي اكريزيا حتى دموي ما نديتيا الا اولي دي تمجيد حزب خو كه دي برجواندي حزب خو حزب خو برچا فرگي تو سرکار كد شنيكو اودي ميت كرينا همشت بندا اوه گلكا خلته جبرندي ام نشاينه و گوتارا ايگرتي چيكين ناف راگهاندونا كردي دا وكي وان حوالت پیوندی شكري راز بجید ایک دی خبری که خینی بشکل کی ایک دی خبری دی نفسی خبری خینی بشکل کی دی اونا بیت اگر کومل هریما کردستان کانال که اندازگاه که راگهاندنی نینه کوب ولاتی فکر دای بیت ام نبیجین حکومتی چون کو بیتن حکومت دهت گوری نفس سال حکومت سال کدی 4 سالت و خلاص و حتی دیمای ولاتین پیشکفتی دستگاه راگهاندنی تی وی حتی داوی هنه کو ولاتی فکر دای بیتن پیامک دهت خواندن دهت راگهاندن یکم تو دیت ویری دابینی پاشی دهتا بالا فکرن سر دزگاه راگهاندنین دین دورو بر حتی هکر سیبر حزبی جی بن یعنی حتی هکر حزبی جی بن یعنی حتی هکر آزاد جی بن یعنی بنا بینی خالا لاوازی الفیلی اولی بووی چند زبری او چوا یعنی بونو منه وکی امساکین بریتانیا بی سی های بی سی چیتا چارچوف پخش گشتی داشت خلکی هات یه چه کرن و خلق تمیلاوید کرد و او یاش یعنی خلکی هات یه چه کرن با خلکیه تمام دزگاه که آن پخشگی گشتی همشین بشین چندین زمانا تین کانال تلویزیونی تین اول جالبه سراسته کانال تلویزیونی حسمانی چندین زمانا تین خلقی گشتی را خودت سالانه پاره گیدت بوی مؤسسه او مؤسسه جی او تشتی خلقی فید گهینتی تمام از گلتا ما ونین الوری ما حتانو که کانال که حکومی نینه معقوله ما کانال که حکومی نبید
يعني مارچنه بیت يعني سلاس حکومت تشتی بومه بجید زیدهیا دزگاه راگهاندنی بوی اگر که ام بشین روزنامه‌وان یعنی پیوا روزنامه‌وان حقیقت دف من تشتکه گلک ویت خواندن سر بیت اگر حتی مروفدان تسر مروفکیل دف من هو صاگرنگه يعني افزيد يا دزگاه راگهاندنی بو اگر کو ام بشین بلی ما روزنامه وان شی پیدا کردن مادام ما دزگاه راگهاندنی زیده هنه کو بری وی بسیار جنابت او ام بشین برسفدا بو کو باشه مادام ما دزگاه راگهاندنی زیده بلا حبر بله تماما يعني نبونا كليجة وبيمانجة تايبدمنت واري روزنامه‌وانی داد واري عندك يعني محاولات متواضعة نگرن سراسر ما كردستان قسمه که صحافه و بی پیمانگه که آن وان دو مایکا کلیجه و بی ناو راگهاندن آن واسا بس اگه تو پشتی سردانه حساب که حتی نزدیکی 20 سال پشتی سردانه نبوده فزرا من افدز گیت راگهاندن رول وان سازیت اکادمی را بینه یعنی روزنامه وان تخرج کردینه تلویزیون اکالو کالدا و بی سراست پاریزگاه دو که دست بی که خلک چوته دا خلکی هر جور شاشه ندید بون یعنی کوی تعداد در که دو پیوید کردی بوده بیشتر و توش نیکاب چی شاشه که داشول که یه یعنی عملیه کاب زحمت بود بس فعلا بونه مدرسه یعنی بونه کتابخانه بود پیگاندن روزنامه وانه یه شوار روزنامه وانه نکل آسد یه پروفشنال کارت کن و اگر تو سعی هیچ باورنامه نینه تواره که اکادمی دانشگاهی داد چه فر بود برای که و مؤسسه یا کل دسته که هات دانان و پشتینگی یعنی لوکال درباز به کانال عثمانی زور باش گلش کادرا و گاوی ناو جهنم بله همین بینیم بله کاکیوان بسیار کوب جنابیت و گریدایی یعنی تیتا گوتن و تیتا دیتن کو وینه کردی بگشتی یعنی هکه تو بیشی کرد اتجاوین ولاتین عربی دا زوربه ولاتین عربی دا وینه که کریته یه نشرینه پیواتت بیت یا نشرین بلکل برمهات یادانان زوربه ولاتین عربی دا باشه بنویسینین یه نوکی جنابیتا که اویب عربیت نویسن شیای نوی هزریب گورن درستاهی ناخی کردی بگهین نوا ولاتا که بجنی ام اوینه اوا حتی فیگا وی هول سرمخاندی خلط یا گهشتی هوا نه امین گهاندی نه هوا دجمنیت ما وصای گهاندی و آخر ام نه اوین هوا شیای وکن بله برای خب پشتی باشه و واس حالا دا پشتی یعنی تطور تکنولوژی و تطور وسائل اعلامی چه و صحافه و جریده و مجله زانی نخبه کم مظن في عربه دا در کفت نف کاتبت عربه دا يعني كمك يا مظني ثقافتي الدفوان هي وقتية تشتمل مين النافادة نفيسن فكرة خو بدلت كان تهينت ريكي دا تهينت صاحي دا ديفيجن آية أبايا ظانن مش بابو ما بغي غير نظرة ما ورقيتي كرد ما ورقيتي بغير نظرة بس وقتية تشتمل بين تهينت ناف صاحي دا ونفيسن أبيديت كان حتى قصور دانيت نقطة رجعة بخد دانيت ظانيتن كبابو أبا ملتك بخلاتيفة تاريخية بماهات يقوتن تا و يتوكي جنابه تا افيد كوب عربيت نويسن مادام هوا تشتكي وصاكرية جه سرفرازية بوچي روجكي وكو ديبيتك وكو كونفرانسك وكو امبيشين روينشتنك برفره نهات يكرن قال هندك عربات قال هندك وان شوفينيت كو موصد بينن بيش جابين كاميرا بگشتي خلقك همي بينيت كو بيجن بلي اوه او كسنه اوين كو او فكره خلطات سر كردا ورگرتي مبشيانن خو او فكره ليغوري واعتراف بيته باشه زاني بيجا فيت فتوى جدف ما دس بيبيتن ما تو چه تصور كيل دهو كي چاب عربي نويسن باور بك ام ده نويسرت عربي ده نويسرت كرد احتمال ام عربي نويسن قالك كيمين هكر ده نويسر كاك احمد الدهو كي ده نويسرت كو نافي نويسر سر بيته دانا الدهو كي ده بعربي بنويسن اسنابي نمرجال من زاني ما ام كيمين علاقات وما علاقات ومصالح أفت حسابات المدانين النظام كات حسابات وضعهن أنا أكو أسحس كم أم همي خب جهين إيك أم وق جمعية كيتشيكن وق ككاتبة كرت عربي نويسين وأم كونفرانس أو ندوات دانين وفا عرب وفا نخبوان وشعراء وكتاب أم معزوم كين وبين دهوكي ورينا خاري وقاليك باغفين وبيتا تصوير كلهم وخلكي ديار كين حوارك كان مفتوح ده مباشر ده تظاني كم أفينا بقولك بهتا قوتن مشكلة كز دعما منه كاتن أس إيكي بتنمه 2002 تانو که ازت نویسم یکی نگوت یا من دست تدخوش کاکیوان
بالعكس نقدامت هي تكرن بيجنم تبوش عربي نفسي وكرد يعني أبا أزجه اشتيمي وأبا أسنفيسم باور بيا خرب جهودت مني شخصية إيمانا منا مطلق بقضية كردي إيمانا منا مطلق كو أز كردكم كو أز جنجي كردم خدي أف موهبة دامن أف لغة دامن أز حتى مرني أز دي دفاعش ملتي خو كم بنفيسيني بزماني عربي كردم دي بزماني عربي كردم زمان عربي نفيسم دفاعش ملتي خو كم زور باش دابزانن كو كردجي يتناف صاحدا أسري أز صاحب وناهلم زور باش ام دي کاوای ورگرین سر هیلیه باش دی وگرنه و تمامی که کاوا ایوار باش شب باش باشتر سر چاوید من ایران نمیزنه زور سپاس بس میتو سره که بول سرافتنا سیدای فرمو کیش ماموستای ماموستا نه احمدی ویدی بله کاک ایوانی بلا بگوری نویجی من آزان بله کاک ایوان بله ماموستا بان از عربی مانا دو شخص کردی و تو اودی خود عربی نویس از دست خوشی رکن عربیش حتی بگو به شخصی که عرب بحث کرده که اودی خدا نکرده بله بسیار من افعب بوچه همجیه نکشتوان خدا همی تشتی که بوچه حتی بگو یعنی شخصی که کرد نه شخصی که عرب کرد نه روزنامه صدا و نه دست خوشه گیره نه طول نگیره بوش هم دکومت گیره دای بین حتی بلغت رو بیرسی یعنی تو بیشی بوچی عربک بلعاپی ندن بسی کاکاوه تو بیشی بوچ تو باش زور سپاس از بواری مهندی خواستی گشتم بیشتم بوچی عربک حتی ویگاوی اونینه کو دست خو شکل کرداب کتن نوا روزنامه که دیان گوواره که دیان سرشاشه که تیویه بوچی بس ام دی چین ات نوا راگهاندنه تو دا بحثی خو کن بوچی او روزه که تشتکی وصانا بجن خوب و مبدنن یاسین یان چه حتی دست خو شکل مبدن از بوده تشتکی بجم از بوده بحثی تجربه خواه شخصی که مشکله اواد ویری دا کسی هاشمنینه از ابتنی مدوی وارد از شول کم خدمت وی ملکی ام دهکی اری بس ما هاش اکودونی نه هری که بحال خو و هری بخود نویسیتن بری خود از ایک ابتنی ما بس از بوده یکش ملاحظات بجم سر آفنا برادری گوتی عربا احلام مستغانمی کاتبه که جزائری مازنه بله روايتوت ملايينات هنا فروتن الدولة العربية من اتصال بيكر بري فتركي من قال اخفت اسافما وافما 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 قلت انت تشتيخو بومفريكي انت تشتيخو بوفريكي رو ومن تشتكي سر نفيسا محادثة بينما تشبو رسالة بومفريكي تشبو من نفيسا جميل قلمك يا ابن كردستان العظيم باشا زور باش ايميل دابو من نفيسا ساعة شيء بومفريكي باشا كي دهت بو من شركة من فيت زاني فيت دزجهة إعلامي هبن بهن بجنام كاتب شكلية كاتبة عرب جالك من اثنين يعني شهادة تقديرية داينا من بدافي زور باش كنت بجنام دست بدافي شهادة تقديري بدافي ما مستقبل كونه تحسبي إلى شهادة من اثنين بله زور باش كاك أحمد أفاكو كاك إيفانت بيجيتن أفاكو کار سرد کردن تنویسیدن کار تکرنا خول عربا کریه یا نه نمونه دوزا کردی میجوا کردی امجادت وکی کو بیجت امجادت کردی کار تکرنا خول عربا کریه یا نه حزر عربی سر اواکو ورگرتی سر تاکی کرد گوریه زاني ام نمحتاجين دينا برايوم من ما بدي بندنينا ام لاتي كورد اگر تساقي تاريخ ما خري ام بدي بندين كو راي عربي سر كردا بيتا غوري نه يعني تظني بيتا غوري نه تا غوري جايات ديرو كما هرش پیدا بونا ما حتانو که ما چه جارو هرش نگري سر چه نتويدي نخير ابدا همي گوا ملت كورد سر راي و ظلمات تكرن تظني كيش شپري داد شپري يعني برگيري داد بله دفاعش خو گري بس حتى في لحظه جي يعني ام افش بو مشانازی بکنه تا کرتا ما بچش و هرش و هجوم نگیری سر چه خلقه گیری ما بس دفاعش خو گیری نوکاجی ام نمحتاجين يعني كالتوري ما وصايا ام نمحتاجين ريش بكينا سر خلقي مشو لبنا تو عربي بخوب عربي بنويسين ام بخو تشد بيجي اس محتاجي چما بالي راسته كاكي وان بلازان چبكت وقت كاتبه که عربته دجاتيا گوتاركه دجاتيا قضيه كردي بكت دجاتیا گله کرد کرد دجاتیا پیروزیت کرداب کرد و گاوی بلا برسینگی بگیرید ام همین دست خوشی لیکن بلا ردایی کرد و سب راوسید اوه تمامه ام دی دفاعش خو که بس اصلا بم نویسینت خو خراب کم عربی و بلاف کم و دا ای که عرب تقدیرام بگیرید و شهاده گرفت ام اصلا محتاجی تقدیرایی که عرب بگیرید راستی نه محتاج از محتاجم گله تقدیرام بگیرید تازانی از محتاجم گله دست خوشی بگیرید از خدمت که با گل خود تقدیم کردم
بلا گله من ویسامه که بدادم تقدیرام میگیری نه چون خدمت گله عرب که هم دا يعني تقديرهم يعني مش محتاجي فيها ما محتاجي بينينا از قناقه كده محتاجي في تشتينينا زور باش از لازم بچم برگيري كان بيگاوش چم هجوم بكم سركس زور باش زاني نظام يعني از نظره كادي بنا زور باش ازادي نظرات زاني بلا امشي منظوري در كيفين اف منظوري افا وهني يعني بلا فكره بجهيتن اس وك كاتبك كرد بزمان عربي نویسم از خدمت وینا کم خدمت ثقافت وینا کم از خدمت ثقافت خود کم و تاریخ خود کم از شری بلغتویت کم بس الجلوي والجلويت كم وبلغتويت كم ودفاعش خود كم يعني زاني شو دابزان بابو ام محتاجين زان ام موجودين اذا چندها سال بصدها سال في تعديل مد كان گوران کاری تیدا هبو من ویتن آمان چبید یعنی اوا تهمی کردی و حوالین تهمی کردی بید بری تجی گله اگر بید بید دیو تجی گله کی بکن این تدبینی گوران کاری از بلام داخله کی بکن باقی وان رخصت بید تو زانی یعنی برهم از صد برهمی بله چه تو نویسی اگر تشتی راقبی نویسی نات نویسی نکار راقبی بیتو خلق یک دورگیری تا سر زمان عربی، دورگیری تا سر زمان انگلیسی، دورگیری تا سر زمان ترکی، فارسی و حتی دمایی. یه روزنامه‌وانی کرد ورگیران کرد زمان کردی دایجی نویسید. او ماده تو نویسید. واره روزنامه‌وانی دابید، واره ادبیات دابید، هر تواره کی دابید. ماده کی راقبید، ایل آز بید، خدمت امروواتی بکرد شوی کی گشتی. خلق خود ترجمه کرد. چند تا روایت انگلیسی ترجمه بوین زمان عربیش، زمان عربی ترجمه بوین زمان کردی. چند تا روایت زمان کردی هاتین ترجمه کردن با زمان عربی و زمان عربی ترجمه. بره خوده بوچی ما نه بسیاره بوچی هاتین غیر ماده که راقیه غیر خلقی که حاجه کری غیر سیکاوه او پیفاته دمای حسابه زاني واقعش واقعي فرقه تو مجتمعي انجليزي ومجتمعي بريطاني لقينا ريزان مجتمعي كردي شتان بين الاثنين يعني تاريخ فرق تاريخ ابا تاريخك ابا تاريخك يعني هريك مقومات وتفاصيل تخويت برهمي بري خبدي از اجابات ادم اگر پیفاته دیمای پاک احمد اش دیمای پیفاته باشه از اجابات ادم بلا بيشك سقف حوار بلنجي بار بك اثر سر بلانك حزبي وباما ومدعم هبا وهند شخصا دعما مكربا بار بك انه كان يتاجه من هذا بترجمه كرن قالك عددا واز جهش باما بليت بلند بس اس صحفيه مستقلم كاتبه مستقلم علاقات ومصالح سياسي وما سياسي واخفتني ومدحه افتش 80 از بدل خود نويسم بو ازمان خود نويسم بو رح خود نويسم في دات كان بو في ملتي كذا خوشي المناجمه زور باش كاك احمد او كيفا كاك ايفاني اديماي بو اگر تجي بيفا اديماي كابيت پیف هم سپاس یاد کردم زور سپاس کاکی فان زیباری بو میوانداریت دفنه زور سپاس بوده کاک احمد گوین دفنه میوان بون روی نشتنگل هواجه سرفرازیه خذي موضوع يعني هيش تهابا دم رفاق بعزو كاك احمد يعني الروجين خود دلیش من خوش حالی بو من حوار گردید زور سپاس بو میوانداری هوا ولی بینرین هجا خوشی و چند هم گشت ندیم هایی که خلق امریکا برنامه و بار بادینان هیوید که ممشه بیچک خدمت و این برای سپین دمی و باش بخاطر